أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وتكف إكاو نيوستهاميلي مريدونغو هاريما زبرامج زهاتو إكاو سيوزيبيتا هاريما إباجي هاتو إنو الواقع القمري بلا قناع إكاو سيوهي باريشي كوموري وكويلي نويزو أنا مميزي Mungu kanangani harma khairi, harma amani, umahalani ikao domlio arudinga nyi wanono tena. Aidan na wala wandu ikao nyuri dunga harima epajia habari za Komori. Ani mwenyezi Mungu kanangani harma khairi na amani, umahalani ikao domlio danyi nezefami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Aidan na wala wandu ikao wotangani hananasi harima ze paji za hao khasatan. Aniombo Mwenyezi Mungu kanangani harima khair na amani umahalani kao domlio danyi nezefami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Sikwa leo ngarjo hadisi mahadisi kao yo muhimu ardi tena yoti muhimu haku, walakini ngarjo sanara analize ye khutba yatekelezwa ni rais wa daula jana wakati yenda maweni ya Mbude. Mana harongo wa khutba ikao he takdir ya hangu heze fikireza hangu kijaka muhimu abadan, walakin eshantsongeza unamba ukana ni hadisi khutba ya itekeleza jana juma dokana ngabo fikra ikao mimi tisitekeleza harma direct au deze fikra ikao miusa na nzitekeleza harma ze direct ikao miuzi tekeleza harma ze rezo sosio halafura iswahe daula hanjiaze fikra hizo na abo namna ya njahar maze fikra hizo hakadimisha fikra za kontra neze fikra eza hangu. Lidhalika tsonokana yo fursa rikenser diri rieleze fikra ya hatu haur diri jibu la suala, haur diri jibu zila fikra ikao era iswa he daula hardiazi zitekeleza hahusu izo ikao duzorko zitekeleza harima zirezo. Mimi miutekeleza fikra zinji kana yani hemba ila maarifa nlonio ze mashakili zilo harmu daula wa aidan zabarindirson de lausoni izo deze fikra ikao hasana hazi tekeleze mbabi ham mukhtasar. طيب za fikra dokana hindi juzi na Komori teleza kwa na Komori karti wanono teleza mashakili zinji za tunza namba ukana Komori karti wanono. Donc era iso he daula hajaha akidisha ka kweli karti wanono jana shahamba kana ngejo mkinishi harivone hadisi yonga rjonjia enamna yazitekeleza adekanga moshele yao tsiparutekeleza banu kana hindi tusa suala ye daula ya hatu ni madhamana ukana zabari hindi walo Kagame Paul Kagame wende Lawson Morisi wende Lawson Faransa wende Lawson na wala damu sisi wanadamu wala Mwenyezi Mungu de waumba Mwenyezi Mungu de ariumba zabari hindi sisi tuende Lawson ngero dojibu masuala hamandayo rais wa daula hajaha atueleza ze fikra hizo ikaudo na hamba sha hajana wana fikra watiti. Donc garjo uzinjarzi hadisi harma ima hadisi hatunilelo mtulilie ri hadisi mbabi manajum kisharenge mna wakati titi mbabi. Pai en ya dungai hutba hera iswa daula ngjo hansima bakia mararu bakia la mando de siasa yondani le bakia la bili de siasa ya he Afrika le bakia la raru de siasa he dunia harma siasa yondani kama laanda haude anda ikao yorongowa kaja prepare hutba yomonsi e yavili e maudunda ilawu yo shukureni ama rikakarja shukureni ama wakomori wajunja mroni pia badi yeye wa hakadha. Lakin ye fikra al-asasiya ikao haitekeleza harma siasa yondani fikra ikao hakotekeleza wala wandu ikao de mafundi wako udafi hizi la fikra za hahe sayo hawanika devoir kana waifanya na monsami hinivumbuwa wandu wale lomana mika dozo ya njazo ya ndovumbuwa wandu sha lazimuri vumbuwe wandu ikao hamaha kwa kusudia ya hadisi ya hamaha kwa kusudia fundali haji monsi adiha kwa kusudia Dr. Abdul Hakim manaudo wandu ikao udafi haku ze fikra za he rais wa he daula he janib ya he dini
Maana yeye hatsanganya ze fikra kana wanduko atushukuria Mwenyezi Mungu hasibabu ikao lazimwe mafundi wao wende wazitahe. Donc abotselewa kana hindi ya rais wa he daula hanika devoir ya fundi watu fundi Ali Haji na fundi watu Dr. Abdul Hakim wende wafanye recherche ilmi, dirasa ilmiya, bahath ilmi, wende wafanye recherche wangalie zabari hindu wa Komori watu shukuria Mwenyezi Mungu ne neema ikaudo ya wanika. Na mangalie suala hamadilo iyo tahaddi iyo abasainu ngarlindawe mafundi wao waje warinike question iyo warinike dirasa ilmi watije wadurambia kana wa matashauna illa an yasha Allah ashi maana izorambao bano wanu mafundi watu ikawa warisomesa wakatiraka watoto wengi wa hatu shado kana izo na kanzanzi akidishe bano harme fikra iyo dokana si generation ya nyumeni ngasina ilmu injira hanao tukabngar watore yao abadan la shado kana ye dharf no wakati nena mna ilmu ya developeha rishindi rihundu marifa menjira hani yao na abodo warandisiza ya ilmu madoni sha o wakati ne teknoloji nena mna ilmu iliyo no mahala ni kauriro harenderi somo no wakati rilio basaino ngasina marifa menji rahani yo waloniyo. Lidhalika rais wa daula hawanika devoir tiyo sisi ngarjo kansir linde devoir yo maana kwa na ushinda waje watsori hadaya hamadi namne kao wodori hadaya warambia ukana wa matashauna illa yasha Allah izo Mwenyezi Mungu dehaba na abo singarjo kana yoti de namna ikao Mwenyezi Mungu yako amrisha sha Mwenyezi Mungu sisir somo kana Mwenyezi Mungu yo amrisha njema shaika amrishambi na abo izo duwarambi almuhimu tutanjar ma detainji harme hadisi yo sha sisi kawana zioni rilindao mafundi waje warinike ilmu na dirasa na msomo ujowo towaze asbabi kao ya rais wa daula gutekelezo daima nyamba kana wa Komori kwa sushukuria enema abo lazima mkensi ni mafundi ikaunga mdunga uze fikra za kidini marambia kana wala defundi wa hanyu saiyo mrinike ilmu na marifa ikao zabarindo wa Komori watu ushukuria Mwenyezi Mungu. Lidhalika sisi ngarlindao dirasa hiyo abo hiyo rujota manikana mrini kimana sisi wana zioni mrinike ze asbabi za tusongeza Komori watu shukuria Mwenyezi Mungu. Yode fikra ya mwando. Fikra abili dokana nguelezo kana wa Komoringo wawade sha owade uunge jumkinishi haribone. Donc yu hakujibu suala ikauti zilitekeleza wakati na ka Komori. Tamba ukana Komori karti wanono. Mana kabati msomo, kabati ekonomi, kabati pare, kabati mbahindu ikaunge uti yao toma ya ukana nge jorengezia. Lidhalika tambakana wa Komori karti wanono abadan. Sayora iswa daula ngujibu rambio kana hindi zoko elinga si wawade sha owade rlonu uonge jomkinishi haribone taib yeye ngoni sokana yefikiria haitsu dokana kartina pare tukana kartina ekonomi njema tukangabo dhulma tukangabo ukabati wandilifu tukangabo ukolo tukaizo yoti diho yali yoyeye rais wa daula sha yeye ngoelezo kana dokana owaniki waze dhamana kwa tufanyeze dhamana zao yode mana kana ngasi wawade harima daula. Nsona kana waja na fikra mimeni. Sha izo mimi na hamad izo wizo. Abole suala ngilo ban wala wandu ikao waniki waze dhamana. Wendesi zabari hindi watu kufanya zendongo ikao do wakalifishiwa wazifanya. No ilimsa mjuakana owade nguya. Zabari hindi nso regli. Zabari hindi ilo dele suala al-asasi. Lidhalika sisi amsungu makana dami sisi mbugu jibiwa mana yo sisi ngari hadisi yo fikra. Shakar subali ya bunduki rajara dovurana shangari hadisi yo heze akli. Taib mimi tambakana Komori ngabo wade. No wade ulo harme daula. Wade ulo hamweze fikra. Ngabo dhulma. Kabati wadilifu. Ngabo kolo. Ngabo diktaturi kao ririfi. Nabwe manara ririfi na daula. Sisi karjahan si daula. Sisi ririfi daula ni Mfaransa.
en Faransa wai harinike daula inu ilonyi bade sayorenge mabade yonga tsingondele hata haba sain zabari indir so regle yodo man walel suala yode fikira yamano yeye ngolezokana o mushkilar ndo wade Komori dokana wandwani kwaze dhamana kwa tufanya ze hazikao do wanikiwa tabile suala ngilo zabari indir mtofanya zabari indir esha mziani hindi mtofanya izo ikao izo wa Komori wa mnikano aminifu sha msokuja mjamdo hadisi mahadisi kao la yusmini wala yuni minjo yode hadisi ya he siasa yondani ikao kajamba hata strategia nyumeni fikra nyumeni marhala ijawe namne politiki joko kaya joko badiliha hindi abadan sha dokana kartu shukure neema mafunde na mwende makensi mtwalie zabari hindi wa Komori watu shukure neema hama sisi rafiki na kada sine rais wa daula ne hukuma he daula ukana waroko werende mbeboni na yoti dina mna rafikiana sisi karjafiki ana ne rais wa daula karjafiki ana ne hukuma ya hatu ukana waje waroko werende mbeboni yoti dina mna rafikiana sinao sisi rafikiana sinao ha ndongozi lo harme daula mashakili zirema wa daula ezamru na Mwenyezi Mungu na zirensi lidhalika fikra dwe fasiri psychologian harme fikra inu dokana hukuma ya hatu ya Komori ngero hao na tabu ngero hao na undroso ikangwa unizo watu ushinda ufanya ndongo watu ushinda uhakikisha zila besoin za huwa Komori sayori roha harme janibu he politiki wora eshuwe hula rijangare hadisi ziyo ndongo ikangwa zimsue na ari jahannama ngari wa hadisi ndongo za husu mbeboni ndongo ikao za husu shukuru neema ikao hizo ndongo ikao zizo ilaka za hao na Mwenyezi Mungu sha hizo kazanje harima masala ya he daula lidhalika yom nau ya hurub min alwaqi watawawna ila realite iliyo harima ensi ya hatu yo fikira muhimu طيب fikira ya saten harima siasa ya hele bara la Afrika tujurungu elezokana renge le bara la Afrika rende samaha rishukuriwa izo zonsi pia wanduwa ziono haumwishi harma ya khutba ikao do yaitekeleza lakini ya fikira al-asasiya ikao haitanganya ne shukura he neema dokana ngwelezokana hindi ranzi 1975 ranenge uhuria wa hatu hatarjeri wa Sulivano kavatsi wandu ikao madhamana wafikirikana rendese daula au rendera rume Union Africa sha yeye dia hunde bahati ya henda abu hiyo neema lazimu rishukurie lakini ya fikra al-asasiya ikao ni juhanza kanari hadisi banu lelo harma ejanibiyo wa Komori sisi kariti kana rabakana ngaranzori jeru shukure neema ritsanganye na siasa ikao ngiyo harima ye Afrika iyo sidio rilio sisi wa Komori sisi wa Komori ngarsa hawe daula hatu ibasawa yomonsi hena mne ubasawa ensi yabili rekangarjuko ibasawa kangarjuko renge Union Africa rekangarjuko ndese Nations Unies mana izo fursa za hatu ranzi sisi ngasi membre harma ze organisation izo lelo reka harma Union Africa maudu haudo shao auzentuzi jao ngarjo ndese Nations Unies ngarjoka harma conseiller he sécurité he dunia hasiba kudokana sisi ngasi membre harma ze conseil ze organisation izo zonsipi ngarjoka ya yotsi ndokana ndoko ya nyumeni yotsi ndokana mathalani yondoko ikaurifanya mojuza abadan mana yo tournoit ngejori jilia e kartoliba e malene rilo harma Nations Unies regioni kiwarendes chadokana sisi kartoliba ngasi na malene wa hakadha طيب yona juanzani nifanye tarkiz harma fikra inu dokana hindi seleza fikra ukana wano namna warengewa wambakana ngarendo harma Union Africa inu ngarjo hunda faida dokana kwa jashinda wa hansipla namna jeru karende harma Union Africa riko joko enjeza faida ya kipolitiki harma ensi ya hatu izo warambia ukana hindi wafanya marketing ya he daula ya hatu yode fikra al-asasiya warambia marketing ya daula hatu mangalie طيب
na rafiki namna hiyo kawafanya marketing ya daula hatu rais wa hatu hende hakansi harmaze daula na mikonsi mihu harima e dunia. Yo fikra asasia wa fikra muhimma. Walakin Mwenyezi Mungu arambiokana afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala sirat almustaqim. Na mwangalia kwa fikra asasia hiyo. Emrikao ngwendo hahuda plan vision ngujwesho atsahau ahansipla hajuaze nchida za hai ngwanzo ya waswili mahalani ahansipla wokairi haundo la mrikao ngutsungo henda hama hakadha watsinokana ngena yehuda ngena plan taban de mrikao ngena plan wode mrikao ngujo waswili sisi na mangali ye dawla hatu wamba kana ngwafanya conference Paris tamam enatija hindu wa Komori abadan na mangali ranzi 2019 wamba kana ngwafanya conference Paris waje wa regleze mashakili zilio harimwe dawla ranzi 2019 hata haba sign ngarjo kotimizila emergence wamba kana 2030 hata haba sign la yujadu shay kabati mbahindu kana rais wa dawla msungorejeza fikra nzima ya ranzi 2002 ukanati wa universite amangalia o plan amandio yo monsi warudi wafanywa conference Moroni enatija hindi wa Komori hata haba sign namrambi enatija hindi abadan zila conference ikauzifanyiwa ala al-asasi kana zijezi regle mushkila zilio harmwe dawla zabarindi za turegle mushkila dokana aya ndiyo afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala sirat almustaqim. Emrikaunga wenapla ngwendo ngojo wasili hau demrikaungu tsungo henda hama mjufumo batsinapla ezagiri dokana sisi ramba kana ngarifanyao conference Paris ngarifanyao conference Moroni ngarendao harmo inyo Afrika batsina huda batsinapla yo demana kana zina tijanga mziwo nao abasain lidhalik yoda ila Mwenyezi Mungu yarambia ukana kamathali alhimar yahmilu asfara hamampunda ikao wibali yaziyo kena uheze kima kena uheze value ya himar ya mpunda yeso joba kimpunda renga mpunda uivaze dhahabu hatando basi uireme mashuhuli yeso joba kimpunda beke uivaza dhahabu sisi yode namna rifanyao kamathali alhimari yahmilu asfara sisi dawla dhamana ya dawla wabali ya dawla watsinapla lidhalika zinatijanga mwanao hata haba sainu kartu waswili mahala ye fikra raitekeleza harma wakati kao rinji ya harme e Union Africaine rende sao ye fikra nzima titekeleza siwambia tsambakana na mangale fikra yo fikra ngyoba na mangalia harmaze organisation ye Union Africa mana yon yuralibe malene ya hatu ritsona mushkila harma malene ngabo branches zinji zilo yabo ikao ladhimu wa Komori mashababi wa Komori wafanye hazi harme Union Africa rihunde experience ya wendesa organisation mahamitsanu wandu wao wahantizi wa mikataba hao kana ngamwendao mahamitsanu mahakume namna ndo jofikiana wende warenge experience ya wendesa organisation hizo sayo waje wareje wendesa dawla yode fikira raitekeleza namnambi wakati hera iswa dawla khilala ya homa haun yemi eze branches lo harmwe Union Africa ngabo wa Komori wanga hati ya wa Komori wanga harmwe branchiyo ranzi sisi ngarlibao zimalene ngarlibao zila wajibu za hatu harmwe Union Africa ikaula dhimuri hundeze entere zilio harima Union Africa yodi kangaranzori lele dawla abasainu yodi akobidikana wakawarambio kana riprepare mazababi wane watanu warandaru dena mnarjua fikiana ukana wanu harme Union Africa riwati ya harmaze branches zilio bala waparsa experience wajo urejei baada mahakume waje wanikiwa dawla wendese sha ujumwambiani ukana rihundusheo renderi kansida sino wandu harme mikonsi muhimu
renderi hadisi harmwe je 20 wa ila akhina we je 20 wa Komori yongar jo hadisi mana yodo bahanu kauni raisi ngu tekelezo haku sha yongar jo yansi jeri hadisi fikra muhimu hamadi namna ikao du yazitekelezao harma e je 20 ikao haifanya harma Afrika na hakika sijari leziwa mana fikra kangar jo hadisi yo de fikra asasi wa Komori de fikra asasi sisi narambilo kana bonanzon lele daula ye daula inu tipanga mashababi mwontimbi lindraro nne tiwatia harmaze organisation tazinu wende warenga umsomo taunu wende warenge experience tainu baada mahamine mitano wajo ureje boulo harmaye inu Afrika washinda walengayo mahalani honsi pia waonaze daula wakonikwa zeze notikao ze daula zendela usoni ikobilikana wajeba hanswa program ya umsomo ukana umsomo ko Komori watu ngona haja nuwa abasainu kasina msomo wa medecin razingo wa hospitali tuangalia ngamu wa hospitali kamtu panga ma docteur wa Komori kasina haja kasina bezo ya ma docteur kasina bezo ya ma ingénieur kasina bezo sina bezo ya andwa soma science politique sayola dhimuri prepare wandu wabewa harima zenti wende wasome mahamine mahamitan wareje hizo kazi lidhalika abunga arsujoke na mnaini wa Komori jardu ambilwa mshukuru neema na mremnyezi Mungu kaburini wehenda ngojo parsanyoha ekaw wende bangoni kiyama le juanga joka boda haju lahera iswe daula haja ngudambe namna hiyo haja hanika fundi watu fundi ali haji ardi hanika fundi watu Dr. Abdul Hakim alafu adoreleza edini ukana banizun pia zinu Mwenyezi Mungu dofani alafu Komori na msalimu Mungu amri wa hakadha lakini fikra ndo kana yukhadiuna anfusahum shakwa kwa na ushinda maana sisi amjurdin jize fikra ndo kana ngasina maarifa ya lo menjira hanao maana wakati ni namna iliyo abasainu zenongozi badilia lidhalik fikra ndio wazi. طيب fikra ya satena ndo kana hadisi harima siasa ya dunia na hiyo ikauni yani iko hadisi ze fikra ikao tizitekeleza hauda la suala ikao tikauliuzi sabanu kana zabari hindi ukana wandu walo Afrika Paul Kagame Morris ze daula ikao majirani watu wende la uso ze daula za Europa wende la uso wala wanadamu sisi wanadamu wala Mwenyezi Mungu ya waumba sisi Mwenyezi Mungu ya riumba zabari hindi wala wende la usoni sisi ratwende la usoni. طيب hajako jibu suala hamadilo shahan some ya aya hamba kana inni ja'ilun fil ardi khalifa طبعا sisi ngare wao yosi le jukuri shangaza abadan ukana ndo jar some aya ukana inni ja'ilun fil ardi khalifa maana yukuno kornika maarifa nyumeni sisi maarifa hiyo ngari juwao ranzi ahata zedi lidhalika ka hujahurambia ukana inni ja'ilun fil ardi khalifa hata mono kana ngabo wandu wajoshinda watowe maarifa ikao watanganye teknoloji watanganye nezilio basani watowe fikra na fasiri ya nyumeni rahani yikao warinike fasiri ya klasiki. طيب wale Europa zabarindu wendilo son welezo kana ndo kana wala waja wari kolonize warengeze faida wenza walafua wawahaze otorutu wawahaze ze daula za hao watu sisi ribakiba sisi ladhimu rifanye riendele son. طيب ana yani amtsorudini juzis esha ziye daula hatu hindi esha ziye daula hatu kana watifanye hama Rwanda watifanye hama Maurice watifanye hama Kenya watifanye hama France watifanye hama ze daula kawondi loso esha ziyanyindi dizo na mwambiani wa Komori deze mushkila ndaru na mwambiani kana hizo dezizi yao ritwende la usoni sha rais wa daula katsusubuti yambakana haude hukuma wambakana hizo deze mushkila rlonizo shangu wajukansi waduambakana o mushkila ulo harimai daula hatu dokana wanduka tushukura Mwenyezi Mungu kartushukure neema yodo mushkila uchongao wortwende la usoni na bojo tside sahi o mushkila rloni wa Komora njumambiani sisi ririthi daula ye daula hiyo ririthi ni Mfaransa 1975 ye daula hiyo ririthi namna ikao ye Mfaransa harinikayo ye namna inu ririthi constitution ririthi mudiriyat
risize namna ardi harhanti za wandu wajo wadwendesa ze daula daula hatu he namna ikaunge jumri jizaze intere harudi haririthisha dictature ukana hansi wandu wandu wa wasulio harmayezi ekangwa wasulio harmayezi ya imma bubdena rigujo hujaja ya towe mrubala ekahatimizie emission ya hae ya renge mrwajina ikawa mfaransa de wanzo ya muhensi au wafanywa voti zanrabu jeli kanga mziona yude namna wandu wako wasuli harma ezi wala wandu ikawa faransa hawanike confiance jeli kana na mangali heni raisi mwema ujuka harma dawla hatu kana uyenshi yesu jobe wa akhira hau yafungwa sha ejoka kangu fanyozi la bezo za faransa ngujobaki abo ila anyasha faransa yude fikira mwana kasina dictature ikao yiroha harma dawla ikao sisi wa komori sisi direnyansi karja itali namna jeru hansun ranzuri hensi dawla hatu sharini kiwa dawla rengeo hurriya wa hatu sayuri ramilo kana siru ala barakati shaitan rendele namna yu hata haba sai iyo izayo kana iza dictature nabo dictature yoririfi mfaransa hapa apanga kipu za wandu ikao wao wajodo wasuli harmwezi namnaje bobdenari kujo huja jafanye kudeta yarenge mdu ya mhensi hao wafanye voti ikao gizo kastiza kweli kabati waadilifu harmwe dawla kabati izo mahadisi kauri hadisi kabati waadilifu na mangalieze intere ziliyo mbabititi namna ziwazienshawo harmwe dawla moroni bas umahalani hundraji na kabati hata hao eziliyo mbabititi sisi ka dawla mintu njaparu ziona ntuziona komori bahe sidu wandu ikana siure matarabu reme majilis nori wahe dawla riwahe miji na balanga sina dawla izo kaza mbabo nze wandu jado kansiwe soma ye dhahira komor ye politiki ya komor namna jimlo na dawla na bon nyinyi wanansi de mtsangao wafanywa adabo lazima utoemba fumvuno ilenda tu apare tuikombe omjini hano na bunga sina dawla bwa komor ngasina dawla ila akhiri ya sado ukolo yodeza nokondaro dictature waadilifu kauti asina ukolo zideza nokokiaunga aziritabisha urtuende lasoni ya rais wa he dawla ye hukuma he dawla hatu watu ushinda ubembe wanu yabo leo rais wa he dawla wakati ya hadisiyo ye politiki ya he dunia ngurudia rejeze zona hamba ukana wala wanadamu sisi wanadamu wala wendi lasoni sikarso ndi lasoni hasibabu kana hindi hajaram bakana inni ja'ilun fil ardi khalifa wa idha dokana kajaram dia ukana sisi ngasina mushkila dokana dizora zivumbua zenda ruizo yabili de aqili yende sawe ye dawla yabili kaudo mushkila lonu da ila aqli kaunge trete oze mashakili na mabiani yabo ikao kwatsina ula mustawa wa ilmu ijowa saidi de ilmu ijowa saidia riro harmaze tabu kao dorilio do mushkila lonu wa komor lidhalika arsijar dolati ziwa wakati ujaho mbilo kana ra Mwenyezi Mungu ura shetani sala mtume tujine hendeni izo za howe na Mwenyezi Mungu izo za hona na ni yahumba sisi ngasina ilaka hatu sisi na dawla طيب ilini shelezera iswa he dawla fikra zabarindi Europa wendi lauson sisi rejedingwa na rensi kana sisi kasine maarifa do wandu wendi sawe dawla kwa sine maarifa ya jo wasaidia njabaka kwa jasoma shele makalima ke wadih la wawa somo shakwa jasoma ila ilmu ikao ngejori saidia rirohe harmatab mana heni ilmu ke nori saidia rohe harmatab side hena ilmu jori saidia rohe harmatab ilmu ya sharia mathalani ngejori saidia ritashe hukmu Allah shake nori saidia regle ilaqa dawliya za hatu sina dawla na dawla asasen lidhalika yode fikra nitekeleza طيب ham brief ni hadisi manantu tahanlete haku fikra ngyo ban zabarindi Europa wende lawson wanama watukufu ham brief Europa wakansi wafanya revision politiki hao wanika ihtirami qanun istahi qanun sisi sikar istahi qanun sisi wahu kana ustahi mwanadamu mu Europa sisi sikar istahi mwanadamu komori wahansi zila ze madarisi ikaunga zjoende lewson hamuj male fikra hiyo
dokana wafanywa revolution yaki ilmu itilwa wandu watolo harmaze batani kao ngartsuje jirambilo kana ndo shukura neema rido renari jahannama rido fikiria adhabul qabr wafanywa revolution yaki ilmu yode joko fikirliyo wanansi shati deza ghaibu ntiza metafizikia abadan de ilmu yin 1 plus 1 lazimir nike 2 shatu kanabo wajenda mbeboni wajenda wa ila akhiri ngaramba fikra ilmu wa Komoro mreti ya fikra dini ngarabo fikra ilmu طيب wafanywa revolution ilmu wafanywa revolution ya fikra kusahihisha ze fikra zin e revolution yuko je toweze sangana tiziliyo harmwe fikra ya huwa nansi wa Europa ukana wandua amine majini wandua amine mazetwani wandua amini nezezon tipi sha wandua amini ya akli ya he mwanadamu deze fikra revolution ya ki science itilo harmwe administration arudi revolution ya fikra itoweze fikra mbizi liyo harmo mushtama ikaurizi hadisi harma direct wa aidan wafanya revolution ya ki uenjeza ila namna uparise maarif wawahaze madaris wawahaze universite wapangwe mafundi wapangwe namna ikao wewe ngojo shinda unjie uhunde faida harmaze zenogozonti pia wapangwane namna ya uhansi wala mwanadamu ekana ngena tab l'hôpitali izozonti pia no mahala ni hampanga yode namna waendelea usoni na wezonti pia wao wajibu suala ikao dilo la uzisi wani Mwenyezi Mungu wala rambakana uma kafiri mana wauzisi wasome Qur'ani wajibule suala Mwenyezi Mungu ya uziso wanadamu yamba ukana afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim suala Mwenyezi Mungu ya uziso wanadamu wansipi wala walijibu wahungwe solution watu sisi karjali jibu rirende harma e dalali kaudorili fikrangi yoban طيب رئيس الدولة يوتكلز فكرة مهمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها هو أحق بها طيب صحيح الحكمة يوبانا بسين رئيس الدولة وهم ربحاتي وكا harima ye Union Africa natomba kana de maharanzi 2019 hata habasaini hupashia misafara minga wende huonoze daula ikao warumia ilmu na hikma wende leosoni ilmu bimana kana waiparisa umadaris zilara zitekeleza namna je wakupange manadamu wa hao wafanya ilmu wasomo ye hikma watanganyeye experience ya hao na ila ilmu wasoma wa develope zintiza hao rais wa daula huvumbua kana wawa wende leosoni wafanyaze autoroute wafanyaze madaris wafanyaze zonsipi ha hikma wa irumia wo taible suala ngilo bana wewe huparse hikma hiyo zabari ndi watsura nge hikma hiyo wajaniyo Komori suala emri kao haparsa hikma kajairenga shaharenge dalali na upotefu ye hukuma hemru hindi wa Komori na munji le suala hilo mrutsoi yambilo kana ekana yambilo ni mtume ala sabil mithal ukana ya hikma yode mbahi ndikao yutalia wewe mru mu'min wewe mru kao amin ekahu iparisa irenge yo mtume darambi woyi hende haparsa hikma kajarenge hikma hiyo yabwe hukuma hindi wa Komori fikra muhimu ikaw lazimur kansiri ritali lidhalik tusalete haku mana fikra ngio fikra muaqada haku lakini fikra ya mwiso ikaw wa Komori izo mengoni mweze fikra ikaw tizi skana etude za hangu wakati na Komori au so mushtamani wa hatu kajedo zi hadisi wakati zijaweyo mangalia dini iliyo Komori wa Komori sisi Komori tiparisakana Komori sisi wandura amini chakartina iman de fikra asasi kasina filosofi muslim islamu yambakana ende faransa para Muhammad Abdu hambakana Europanga ngabo islamu shakabati mesilamu imema mbukana Komori ngabo wandua amini shakabati iman fikra muhimu wa Komori mana hindi
sisi Komori ye dini kaudo iliyo harmwe daula hatu harmwe nsi ya hatu sala na ufunga tsumu deze tukus za hedini basi shaidini ketu amrisha maruf ketu amrisha maruf ketu zia munkar na mangalie tika Komori tionoze fikra tusahani jarma detail zinji yomonsi ye dini Komori irende ha business itilo harmwe janibu ya he business dini gerumilwa winji harma business de mangalize maraki ze centre la kazo zitooma sahiri zifanyao zaima zifanyao hizo pia bi ismullah uteba pesa ngabo mndu yanonesa yanzishiwa dua halafa koliba zuizira yani yalibo zuizira halafa nzishwa dua yani keola fundi ya manisha ze dua mangalia na mangalia tena enamna ikao rais wa daula hastakbiliwa maweni yambude hastakbiliwa hana dufufu na anashid halafu wala wakaza sinia wadingo nikiwa mapesa mangalia dhahira hiyo ngamangaliao namna ya daula hatu wajawa hawilishe dini ya Komori ya rendwa dini ya umesi namna mafundi wa he daula walio harmwe yezi namna wa hansiye dini ya hilo Komori na mangalio Komori madhamana dua koto wema pesa wanike wala wasumauzi anashidi werema tala albadru alaina de madhamana basi na mangalie fikira hamandiyo wanansi warumiao uslub ya he dini no ili watu renga mbabi zila haki zao ikaunga zirengwao wahunre tariqa ila wahunre nzia ila ukana ila denzia ijuka munasib no ili watu honda mbabi titiz la haki zao sahiyo wede wanungore motala albadru alaina wahewa la izlama pesa za kubidizni kwa haki zao billati hiya ahsan wajangwa dingo watinia harima makuveti mangali ufikira mandi wakumara lakini fikira al-asasiya dokana hindi walo harima yezi warambia ukana na wende mazine na mjemzine mtoweze hamu waramhibiani na mjemzine mtoweze tabu zilohitwa ni hani lakini wakomori kwa ti harima janibu hiyo wongwa toma pesa sayo waparse uslub ukana na rumie dini mane dini Komori rende wa tijara lidhalika muoneza jiri wala tala albadru alaina ونكوا 10,000 wajaba shukura alaina ونكوا 20,000 heni kalima ngotiniwa na mrudi mrangalie ye enamna ikao doza bira jana masikitifu wa Komori angali shabu ya Komori santi pia wandu warendo wa mesi sayo wandu ngwatsaho uslub ya honda zi haki zao fikira muhimu nsonga bakana Komori wakatize election za tola zinatija wanansi mashababi hamandasi wako tahazi haki za hao wale wanikiwa 3000 euro hadi wanikiwa na mbahindu za sate na no iliwa jotuli mangalia namna daula hatu watreteuze mashakil zilio harma ensi hatu mahadisi kaunga jobe hadisi sikuwa satena tayeb ilifanya bref wandu ikaudu wanjaba sain dokana sisir kanzara analize fikra ikao zila wana harmwe khutba ya rais wa daula yazitekeleza jana mjini maweni ya mbude tayeb rais wa daula khutba hii mruye dunga ujo parsakana ikansi siasa yondani ni siasa ya Afrika gene siasa ya hao obonze siasa yondani kabjaja ndongo za nyumeni shadokana yeye hakujibu suala ikao tilitekeleza harima zerezobanu ukana tsambakana Komorika siwanono wanama watukufu kasina daula ilona ubade zema bade zinu zichongeza kana sisi wa Komorika siwanono mana karsina ze ekonomi njema politique msomo maisha pare pia de zetabu ikao nyonsi pia nga mzijuwao tsambakana efasira wala dokana sisi karti wanono sha sisi rizoea nroso sisi rizoea
yodeshi tsongeza ukana ngari yenshio hata haba sain ukana rizoea. Lakini rais wa daula ngu jarambia ukana hindi la sidena mnai zoko linga bumabade shema bade yonga jumkinishiha ribone o wadenda hu tsidiho mimi nakaya shangwa bukana wade dokana dawala wandu waniki waezi watu ufanya zila ndongo kia udo wakalifishiwa wazifanya sa yorudiru usele sual esha mziani hindi ni wandu kia mniki wo aminifuno wa Komori mabira mahana mahahar maezi esha mziani mtu ufanya zila ndongo kia izo manikiwa hindi dele suala ikao reliuzisa lelo na bole jawabu mingi tsambakana le jawabu minga mina le jawabu silitekeleza zila mashakili kao ni uzishia kao mi uzitekeleza daima siasa harme siasa yondani rais wa daula ngu honsikana o mushkila rilonu wa harmensi ya hatu dokana sisi kartushukuria neema lidhalika le suala ilonga limtabishao haku hakalifisha wala mafundikao wo aminize fikra za kidini hawambia wende wa mhantize msomo waje wareleze ukana zabari hindi sisi wa Komori liso shukuria enema ya Mwenyezi Mungu. Lidhalika sionokana hindi abwe mafundi wako kusudi wakaongari walindao sisi wanazioni no wa Komori wonsi pia rilindao waje warnikele jawabu la hele suala hilo ngarilindao fundi alihaji ngarilindao na Dr. Abdul Hakim leo mara ya mandoni kofungwa madzina shaika muhimu mana ilo suala kaungilo na ilaka no wanduwa abasai waje warnike dirasa ilmiya sahiha ijodunge manhaji ijodunge namna wanda kufanya research waje warnike natija ikauza barindu wa Komori watoshukuria Mwenyezi Mungu. Siasa yobonze au yele bara la Afrika haeleza namna ikauri renge Afrika rendela usoni wandu shukuria wa ila akhirihi hatsanganya kana ladhimu wandu shukure neema baede ya hundi hayabo ardi hatsanganya zila ze injazati za jira harma G20 yotaba kana ngarjo hadisi harma program ikao ngarjo hadisi usoni. Lakini fikra dokana kajamambia ni ukana harmaye organisation ya he Afrika ila dio bahanu ikao sisi wa Komori rilivize ze gharama za riladhimu zonsipi wabitali ya bola dhimuri hundie faida kawa Komori na zila branchi zilio harmwe inyo Afrika. Eka kweli kwa hanzari fanye ndongo za kweli jokari prepare wanansi wanazijana muhimu walona ilmu wabeho harma ze branchi hizo Komori bori libao ze gharama za hatu rihunde entere rihunde ze faida hizo yo fikira muhimu wa Komori. lidhalika domana kana Mwenyezi Mungu arambe kana afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan suala wadih lo suala kama Mwenyezi Mungu haluzi se wandu sipi rama islamu raundu kauti mesila lidhalik yo fikra asasiya طيب ya fikra al-asasiya dokana siuze kana zabarindi la kwenda harima ye inyo ya Afrika zabarindi dokana warambia ukana sisiri fanya marketing ya he daula ya hatu ولكن لسؤال انجلوبان سبب كان ابونغا سيما كمثل الحمار يحمل اسفارا بنا يودي مثال Mwenyezi Mungu arini kana mpunda ikao isobali yazio ولكن ketina huda ketujua balai bali ya hindi yode namna sisi rifanya conference Paris karja hunda faida rifanya conference Moroni karja hunda faida na abuizo pia rikofanya sarfu rikotoa mapesa harme daula hatu rende abasa ino derinja harme New Africa rikotoa pesa ye fikira nyumeni dokana warambia kana rifanya marketing ye daula ya hatu yode fikira nyumeni hama sisi karja kojula sha ye bahati yodokana wajawafanya marketing ye daula hukansi harme mikonsi ya muhimu ya politiki ya dunia sha kujabali ya pla shode sharipuzisa yode manraba kana kamathali alhimar yahmilu asfara dimana ukana hindi huwende hukansi harma konsi muhimu wako bidi ubaliye plan generali juba sa wensi shahwende hukansi ngawe hamadi mdu ikangu sungo babu habasi abu karja hunda faida wanama waku riparsa fursa she fursa karja renga henamne kobidi ifanyiwa siasa yobonze hakojibu la suala kwamba kana zabarindi wala wende la usoni sisi tuende la usoni sayongura mbukana Mwenyezi Mungu habe ni ja'ilun fil ardi khalifa wale mana wende la usoni dokana wakaro warikolonize warengeze khairi za kahar mweze maadini za hatu la sidena mnai
Emana wala waendelea usoni tsamba kana wala wakansi wafanya revision ya politiki ya hao harimaze nkodo za jiri harimaze daula za hao. Sa hiyo wakansi wafanya revolution ya kiilmu, revolution ya fikra na revolution ya husu namna ajerjoko jailie mwanadamu mwa Europa yarendehe insano salih, mwanadamu wa khair. Yodi mana wala waendelea usoni. Revolution ya kiilmu ya kimaarifa dokana wahansi dustur yostehilwa sisi karstehi dustur na mtuangalia harimaze election sharia ya rais wa dawla wa shihansi wa shivoti kwa jashiste wow renga konje kajarenga konje na harimwe Afrika harenge shaharimwe dusturi ya hatu kajarenga konje ngabangalia idhan yada hadi fikra ya bili dokana watia ilmu ne maarifa harimaze administration ngamjeshi ya Newton, ngamjeshi ya Copenhagen, ngamjeshi maulama wika watu waze fikra za ki administration za korengwazi tilo harima ya administration ila de revolution ya ki ilmu yafanyiwa wala waendelea uso ya bili wafanya revolution ya fikra deze fikra ikauristekeleza kana sisi ngasina mushkila wahazo ze fikra hizo kubidir kensirzi hadisi abasai revolution yafanyiwa dokana watoweze batani zikao zikazi njia harimwezi akli za ho wanansi wa Europa. Majini, ne mazetwani, ne zeanzaima, ne masahiri, ne dini izo zitola pi. Sayo wa amini akli, wa amini mwanadamu kana wewe nga wana kudra ya ushinda ufanyeze ndongo hizo. Wahansi ya misomo, wahansi ya ilmi nafsi, wahansi zo pia. Ya mwiso, revolution ya mwiso dokana wahantize madaris, wahantize ze centres zijo ufanya tadrib, zijo panga wala nansi no ili washinde wanjie harma ila suqil amal, wanjie harma namna wajo shinda wafaidishe zensiza hao izo tsili namna ili abo tabia wala wendele uson shasi sirto bakiban sisi wandrulona hukuma ye hamu waloni yodo kana rende mbebon yabanga rjwende la usoniji lidhalika zo deze fikra ikaw sikostekeleza bana mimi handani tijibiwa manera iso daula basainu wanungwa shinda nao hafikra kartu shinda na hamizinga shangar shinda nao hafik yode joto ngezara ndiloso lidhalika mimi njihati timbesha marahaba mana fikra muhimu kado kana wanduwa konsingwa hadisiyo abosari nji harma pa ya nyumeni pa yo abola dhimur kensedo fikiri enamna yo mana de jorito wa harmaze tabi ka odorelio ikangar hadisiyo hafikra ya mantiq ila akhir tsirenga wakati mwinji sha ngarombo Mwenyezi Mungu kana wakati wa sasa na jeri hadisi ha maudhu ya sasa na ngarjo hadisi izorauna komori qira aina mnarauna komori zilio politiki إن شاء الله تعالى إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم.